Jupi, pa konačno smo se pomaknuli nakon 3 mjeseca da krećemo u akciju. Filipov kuk i metla nas čekaju malo kasnije. A sada ćemo za početak hop hop preko ovih pragova. I tu se sada penjemo na brdo koje se zove Ljubičko brdo. Eno, vesela ekipa je tamo. Još završni dogovori, razmjene iskustava i recepata i onda krećemo. Biće ovo super. Osim Ljubičkog brda, danas ćemo riješiti još i metlu, a onda ćemo vidjeti koliko će nam ostati vremena do zalaska sunca, pa se možda zaletimo i na Kizu ili ćemo Velinac i Kizu ostaviti za sutra. Na ovo Ljubičko brdo nema šale. Cijelo vrijeme uzbrdo, a evo nas sad tu i do kamenja, pa će sad postati još zabavnije. Mi smo cure izgubili. Da, važni razgovori su u toku. Aha. Je li bilo s avokadom ili je bilo s mangom, a? Ili rotkvice? Nazire se nešto tamo gore. Se mi to možda izvlačimo odavde, ha? Vidi, nebo. Ma sad će biti dalje lagano. Sad je samo ravno uzbrdo. Srećemo ih. Ne mogu nam uteći ovdje. Oni idu natrag već. Oni su se poslatili. Ovo imaju listovi za te žurke. Skoro, evo još malo. Nije to još dalje. To je to. Dođemo gore, ne. Dođemo gore, onda je ravno. Pa to je ništa. Da. To je to smo čekali. Pura, to ti dođe ko zdravstveni turizam. Ha? Eno križa, to je vrh. Da, tamo smo. Ovo su brda sa vječnom burom i trava je polegnuta vječno u tom smjeru prema moru. To vjerojatno stalno puše. Ali je super. Čist zrak, lijepi pogledi i prema unutrašnjosti Like. A evo i tamo prema moru, prema otoku Pagu. Jupi! Eto nas na vrhu Ljubičkog brda. I taman se evo i bura malo smirila. Daće nam koju minutu mira.
Da. Eto, tamo nam dozdola od Baške Oštarija smo došli. Ali do Kize nećemo ići ovim putem. Kizu ćemo večeras ili sutra s druge strane. Ovo u unutrašnjosti je ono sve nešto što se naziva Dabrovi. Ulazak u cilj, ulazak u cilj! Ulazak u cilj, to je to. Ovo dole su Baške Oštarije. A ovdje počinju razno razni kukovi. Ovaj cijeli ovdje dio, koliko smo gledali i čitali, se nazivaju Dabarski kukovi. Pa tu sad po imenima, uglavnom različitih ljudi, su i različiti kukovi. Krenuli smo već i sa povratkom s Ljubičkog brda. S tim da tu sad moramo riješiti administraciju. Nekakvih možda 50-100 metara prije Ljubičkog brda na ovom kamenju su u stvari žigovi raznih obilaznica. Pa ćemo sad tu vidjeti što ima. Kroz buru i dalje ne popušta, a sad se skupilo i malo oblaka. Vidjet ćemo što će to biti do kraja dana. Na spustu došli smo i do sunca. Još malo. I evo ovako. Zadnji pogled na okolna brda. Prije spusta dole u šumu. Pa to je to. Sad imamo 10 minuta odmora i pićemo dalje. Nema s tobom odmora. Eto, ljudi, malo više od 4 km, a malo manje od 3 sata. Pa dobri smo mi, sa svim našim šalama i odmorima i svim mogućim. To je super bilo.